tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya, namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, turabasuje cyane, twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese abakunzi ba Jeune Official aho mutwumva murereye. Tubahaye ikaze rero mwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, waba rero hano mu gihugu cy'u Rwanda, waba udukurikiye uri mu gihugu cya Burundi, waba udukurikiye uri mu gihugu cya Kongo, waba udukurikiye uri mu gihugu cya Uganda ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye hano ku mugabane wa Afrika aho udukurikiye uherereye. Reka tukubwire ngo igitondo cyiza ndetse tugoye ikaze muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Ntabwo ndibuze kurenza ingohe mwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Amerika ndetse namwe mudukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, namwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Aziya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese reka tubahe ikaze muri aya makuru yacu. Nk'uko bisanzwe amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka n'ubundi hano muri aka karere k'ibiyaga bigari cyane cyane, ariko nk'uko musanzwe mubimenyereye tukaba tugiye kugenda tugaruka hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibintu byakomeje kuba bibi, ibintu byakomeye, ibintu byamaze kuzamba hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero igisirikare cy'u Burundi cyahuye n'akazi gakomeye cyane. Ibiro byose ni bitero bya M23 ndetse bishobora kuza gutuma izi ngabo zigumura nk'uko amakuru abivuga. Bamwe bakaba banatangiye kugenda banga kurwana nyuma y'uko M23 ikomeje kugenda ibakoramo akazi katoroshye rwose, bamwe benshi muri bo bakahasigara. Amakuru dufite ngira ngo ku munsi w'ejo narababwiye abantu banye natwe mu kiganiro twasoje cyangwa se kibanziriza iki ngiki twakoze mu masaha y'umugoroba. Nababwiye ntihari inkuru idasanzwe mbafitiye, ariko ntabwo ndayitangaza, ni biraza kunsaba ko ndibuze kwibagezaho masaha mu gitondo mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri nze kuba mfite amakuru yuzuye cyangwa se bimeze neza cyane. Iyi nkuru muri iki gitondo niyo mbazindukaniye, ni inkuru idasanzwe, ni inkuru ikomeye cyane kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Amakuru mbafitiye mwebwe mwese abakunze Jeune Official ni breaking news. Breaking news. Nyuma y'uko haciyemo iminsi igera kuri 2 M23 ndetse n'izingabo z'abarundi bari kurwana bakoresheje icyitwa sharing hano muri teritwari ya Mwenga. Bamwe ari musozi wa Kamikira, abandi bari muri Kinda, bari gusheringana hagati yabo harimo ibirometero 4 kuko ni metero 4,000. Amakuru mbafitiye atariho ivumbi nuko M23 yagabye igitero karahabutaka muri iki gitondo. Igitero karahabutaka, igitero cha M23 gikomeye cyane. Iki gitero rero kikaba n'ubundi kigabwe kigamije kugira ngo bakuremo uduce 2 ndetse yewe turimo n'agace cyangwa se n'igice cy'ingenzi cyane. Aricyo gice ngiye kugenda mbagezaho. Narababwiye nti nta handi rwose mugomba kugendana na update atari hano kuri Jeune Official. Nk'uko rero amakuru abitubwira cyangwa se amakuru angezeho muri iki gitondo, ubu tuvugana urugamba rwo rwamaze kuba rwanzika. Urugamba rwo rwose rwamaze kuba rutegurwa karahabutaka.
imirwano irimo iragenda yerekeza mu gace bita ngo ni Kirungutwe. Aha rero ni mu birometero bike na hano za santere ya Nzibira. Bakaba barimo kugenda berekeza rwose bamwe muri za Kirungutwe, ibitero karahabutaka by'intare za Sarambwe. Aho rero gahunda iriho cyangwa se papasi iriho nuko mu masaha make turi buze kuba dutangaza cyangwa se tuvuga ko Mwenga santere yamaze kuba ibatombe, kuko niho ibi bitero birimo kugenda byerekeza. Strategy ni za zindi, ni bwa buryo M23 isigaye ikoramo ibintu byabo, ingabo z'abarundi zigacanganyikirwa, ingabo z'abarundi zigatagarana rwose bikaziyobera. Muntu biteye bite rero? M23 yari maze iminsi ngira ngo nibo basa n'abana bitangije batuma ifata iki cyemezo cyo guhita itangira kwa advancinga basharinga. Sinzi niba wenda nabo bari hari amakuru bafite ko yaba irimo irategura ibitero, ariko no batangije igikorwa cyo gusharinga kuri M23 biza gutuma nayo ibasharinga. Kuva rero ku munsi w'ejo bundi hashize isharinga. Uyu munsi rero nibwo ivuze iti reka none sasa izi ngabo tuzikoremo. Izi ngabo zikaba zatatswe n'ubundi zisa naho zifite ihungabana, kuko abenshi muri bo bari bamaze iminsi barahitanwe n'izi sharing za M23, abandi nabo rwose barakomeretse. Urumva ko bari bakiri mu kavuga ko kuvuga ngo reka barebe ukuntu mu by'ukuri bakongera kwiyorganiza. None nk'uko amakuru atugeraho nuko M23 ibazindukiyemo iri kubakubita umuhumo. Ibirento rero bikaba bimeze nabi cyane, imirwano ikaba imeze nabi cyane, ndetse vuba hadushobora no kuza kubatangariza atubabwira ko M23 yamaze kuba igera muri santere ya Mwenga. Ese Mwenga uyu munsi irabatombe? Ese tombe iraza kuba hano muri Mwenga, cyangwa baraza gukuramo kano gace ka Kirungutwe nibarangiza bapofungira aho ngaho, cyangwa se babe bahagarariye aho ngaho bongere biyorganize bashaka imbaraga zo kubafasha kongera kwerekeza hano muri Mwenga. Ibitero birakomeye cyane, narabibabwiye. Ingabo ziri kurwana hano ni ingabo z'abarundi wazarendo, kuko FARDC bo ntabwo ibyo rwose bakibijamo byo kurwana. Force zabo za mbere bakubwira ko zo zibereye hano muri Uvira, abandi bakaba ari hano muri za Shabunda nkuko bikomeje kugenda bitangazwa. Tukiri hano rero muri ibi bice n'ubundi amakuru arimo aragenda avuga ko hano muri Sud Kivu abacanshuro bamaze kuba dekara bavuga ko bari kuzamura drone barangiza zikaburirwa irengero ntizize cyangwa se ntizigaruke. Hakibazwa rero niba hari smack cyangwa se magnet yaba iri kuzikurura, dore ko bari kuzohereza ngo zize zitate cyangwa se zishaka amakuru muri bice biri kuyoborwa na M23, ariko finally bikarangira izi drone zitagarutse. Ibi rero ni ibiri gutangazwa cyangwa se ni byavuzwe byatangazwe n'abacanshuro. Aha rero hakaba hari imbaraga zidasanzwe ziri kumira izindi hano kuri M23, ndetse n'iki gisirikare kiri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa. Andi makuru akavuga ko ndetse ubu tuvugana n'ingabo z'abarundi zibyutse n'ubundi zambuka hano ziza muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zivuye muri iki gihugu cy'u Burundi. Aya rero ni amakuru azindutse atugeraho, ni breaking news, ni amakuru adasanzwe. Dufite n'andi makuru menshi cyane tugiye kugenda tubagezaho, aho tugiye kugenda twibanda cyane n'ubundi hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihumbi bigera kuri 18 bya M23 nibyo bimaze gupasinga. Abasore ba M23 ibihumbi 18 nibo bamaze gupasinga. Namakuru tugiye kugenda tubagezaho cyangwa se tubagarukiraho tukababwira iyi passing yakozwe imaze gukorwa ikomeye cyane, ndetse nicyo iri buze kuba isigira intare za Sarambwe. Reka rero dushakishe mugenzi wacu Vincent muri izi ngingo zindi zigiye zitandukanye, tuzigarukeho. Wowe rero mu gihe tugishaka Vincent, twemerere ube ukanda kuri subscribe cyangwa se kuri s'abonner niba utarabikora, kugira ngo mu by'ukuri hanyuma none buri ko dushizo ikiganiro uzajye uba mu wa mbere mu kubona inkuru icyagera. Hanyuma reka dusome kubazi mu gihe ku buhanga bw'ibyuma bakidushakira Vincent, duhite tuza twanzika n'izindi nkuru zigiye zitandukanye.
Yes, reka nizere rero ko mwese mwamaze kuba musubscribinga kuri mwe mutarabikora, abandi namwe kandi nizere ko mwamaze kuba mukanda kuri like ndetse mukana sharinga. Reka sasa amakuru yacu tuyahere n'ubundi hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ku rundi ruhande tukaba turi kumwe na Vincent cyangwa se Vincent wamaze kuba agera ku murongo wa telefone, aho rero tugiye kumanukana n'ubundi muri izi nkuru zigiye zitandukanye, ariko tukaba tugiye guhera kuri 18 bimaze gupasinga hano muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se byaba M23. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter. Urakomeye? Ndakomeye Imana. Weekend yagenze neza? Weekend yagenze neza kandi dutangiye n'icyumweru tumeze neza. Aha. Vise reka rero amakuru yacu tuyahere hano cyangwa se duhite twanzikira hano kuri bano basirikare ba General Sultan Makenga bagera ku 18 bapasinze cyangwa se bamaze gupasinga ni 18 bamwe bavuye ahitwa za Cyanzu, abandi bava za Rumangabo. Ibi bihumbi bikaba nabyo byiteguye bikomeye cyane kuba byatangira gukora akazi kadasanzwe bakorera abanyagihugu cyangwa se abaturage ba Kongo muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nkuru waduteguriye kandi ugiye kutugezaho. Ibyo n'abasirikare bagera mu 18 bamaze gupasinga mu gihe cyo kwezi kumwe. Harimo abasoje amahugurwa ndetse na training mwa kino cyumweru gishize nyine. Yego. Mu byindi byumweru bishize byo mu kwezi kwa cyenda naho hagiye hasoza abandi. Habanje 1300 bakoreye pass out muri Rumangabo. Yego. Akaba harimo abavugoze muri FARDC, harimo abashyashya, harimo n'abandi bari bagiye basanzwe muri ASM 23 ariko bakaje gukarishwa. Yego. Haza kwiyongera 7350 nabo baherutse gusoza, ndetse FARDC itangira no kubasaba yuko barasa M23 kugira ngo bazahembwe nuko byavuzwe na Sylvain Cyenge. Yego. FARDC akabasaba yuko banatoroka. Abo nabo bavuyeho ejo bundi hasoza 1950. Bose bakora mu kwezi kumwe uhita ubona ko hasoje 18. Yego. Wareba ukareba uburyo ibyo byose ibihumbi byose bimaze gushyirwa ku mirongo y'urugamba, ukabona ko ari imirwano igiye kujya yatangira. Urugamba nyine rwo guhura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bivugwa na ASM 23, ukabona ko rugiye rwatangira. Byose biraba mu gihe hari amasezerano ya Doha, hari ibiganiro bya Doha, hari declaration de principe yasimwe ibabuza yuko buri ruhande rwakongera ibice rwafashe, ariko ntabwo ariko byagenze. Kubera yuko iki gihe cyo kuba batoza uko cyabagiye cya training. Yego. Ari ku ruhande rwa ASM 23 bakoze training zihagije zo kongera abarwanyi, yaba ari ku ruhande rwa leta bakoze training zihagije, yaba mu mitwe ibashyigikiye, yaba mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba ari gushaka abacanshuro ndetse no gushaka ibikoresho. Ubona rero byose byarabaye nk'aho bari bitire bagira ngo bitegure, ni nk'icyo twakita nka tamoro. Yego. Kugira ngo batimbuze abarwanyi bafite intege nke bakarishye, abarwanyi bafite intege nke bashake n'abandi. Urumva biraba rero muri uyu munsi haratangira ibiganiro bya Doha bigamije gushaka umuti w'ikibazo kiri hagati ya ASM 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibintu bya politike, ububanyi n'amahanga ndetse n'iby'umutekano wa Kongo bagaragaza ko aya masezerano n'ubundi azagwa mu muriro, kubera yuko ubona yaba ari ASM 23 yahise n'imirwano, wabona ibyahiswemo na leta Kinshasa nayo ukabona yahise n'imirwano cyane. Usetse amagambo buri ruhande ruvuga, Makenga asoza imyitozo y'abasirikare bose yavuze yuko biteguye kujya kurwana kandi bagafata ibice bitandukanye, agenda bivuga mu mazina. Wakumva ijambo Kisekedi nawe aherutse kubwira urubyiruko rukomoka mu bice ASM 23 yafashe ruri Kinshasa,
ukumva ko nawe nta kintu kiri imbere ari imirwano, ukabona ibyo biganiro babiha gake cyane, amasezerano y'ibiganiro by'amahoro ubona ko afite pourcentage nkeya kuba yabasha gushyirwa mu bikorwa cyangwa gutera imbere ngo agire icyo ageraho nk'uko tugenda tubibona, yaba ari ku mirongo y'urugamba cyangwa n'uko bagenda bakora mu bihe bitandukanye. Vise biragoye byo nk'uko ubikomojeho kuvuga ko bajya mu biganiro, kuko ubona impande zombi zariteguye, kandi burya iyo buri wese arimo ariyumva aba yumva ko ikigomba gukorwa nyine ari uko agomba kurwana. Ariyo mpamvu nava ko ibiganiro byo rwose ntabwo biri ubu ngubu pe, ntabwo biri ubu ngubu rwose. Usesenguye wasanga bitari ubu ngubu, kuko niba FARDC yaraguze ibikoresho, niba mu by'ukuri hari ibihumbi byinshi byabo by'abasirikare byamaze gusoza ikosi. nahoze numva amakuru avuga ko iyo abahibu bari kongera kugenda babagabagaba mu bice bigiye bitandukanye, urumva ubwo n'abandi basirikare bashya, ukasanga n'iki byose ku ruhande rwa Vetura nabo barapasingishije ibintu bimeze neza, bariyubatse. Ntabwo ibiganiro byo rwose biri ubu ngubu, nubwo byabakomeza kuvugwa bizaba nka bya bindi twagendaga twumva za Rwanda muri Angola, na bya bindi nyine twumvaga biri kubera za Nairobi. Nicyo kintu mbona kiriho, naho ubundi by'imirwano byo Vise igomba kuba pe. Imirwano irimo kubera kwiraba iki gihe bagifashemo kugira ngo bashake ibyo bakoresha. Bakubwiraga yuko umuhuza yari yavuze yuko umunsi ariho batangira ibiganiro, baragerageza ariko banakomeza kurwana. Nk'ubu ngubu nari mvuze ko M23 bari mu rugamba hano n'ubundi muri Zanzibar. Mvuga yuko M23 hari gahunda cyangwa se ishobora no kuza gusiga yigaruriye agace bita Kirungutwe, ndetse n'agace bita ngo ni hano ni centre ya Mwenga. Ariko izi ngabo zo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa nizo zatangije urugamba, kuko zabyutse zizamura ikintu bita ngo ni za drone zabo za CH-C4. Ubu tuvugana rero nizo zabanje kugaba ibitero Vise kuri M23. Bivuze ngo n'ubundi nibo ba nyirabayazana cyangwa se no batangije ibitero. Urumva ko imirwano yo rwose kuvuga ngo izahagarara rwose, wapi baracyafite ibyo bizeye cyangwa se ibibatera kumva ko bagomba kurwana. Reka twikomereze rero Vincent n'andi makuru. Ubwo birumvikanye muri uku kwezi 2018 birapasinze, hari abandi bari bapasinze mbere, nabo batari bake, bakaba hafi mu bihumbi bigera kuri hafi 5 gutyo. Ko ibintu bimeze nabi. Vincent oh la la, Vincent wagira ngo rwose aguye muri ambushi. Wagira ngo muri ambushi rwose, wagira ngo umutaramo rwose aguye muri ambushi. Vincent bimeze bite? Nari ngize ngo uguye muri ambushi. Amajwi yari yapfuye. Numvaga amajwi yapfuye, niyo mpamvu ntarindi kukumva neza. Aha, ngeregereje kugwa muri ambushi kuko numvaga bihorera ukuntu utareba. Vise navuga rero twava kubwo dukurikije bamaze gupasinga, ndabona ibihumbi birenga 20 bimaze gupasinga muri, ahubwo se ni 20 gusa, 20 na gusa, kuko urebye kuva mu kwezi kwa mbere birarenga Vise, birarenga ibihumbi 20. Birarenga kubera yuko abagiye bavuga umubare nyuma yuko umujyi wa Goma ufashwe ndetse na Bukavu. Nibo bagiye bavuga umubare, ariko mu bihe bitandukanye yabanaga yuko AFM 23 ifite mu bihumbi bigera muri 40, wateranya 18 bikaba 58. Vise reka rero dukomeze n'andi makuru twerekeza leta muri Bashari. Ubwo birumvikane muri Bashari Mokoto imirwano ikaze yongeye kubura hagati ya M23 ndetse n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa leta ya Kisekedi cyangwa se na Wazalendo. Imirwano ikaze rero ikaba iri kubera hano muri Bashari Mokoto. Ndagira ngo iyi mirwano nayo tuyinjiremo cyangwa se tubigarukeho kubw'iyi mirwano uko ibintu bihagaze. Nibyo, ni imirwano yabereye hano mu bice bya Masisi.
muri grupoma Bashari Mukoto aho imitwe ya Wazalendo irwana nyine ku butegetsi bwa Kinshasa yatabye ibitero bikomeye cyane muri sheferi ya Bashari Mukoto kuri M23 kuri iki cyumweru. Yego bikaba byabereye nyine muri Masisi mu gihe abaturage bari bazi yuko bari kujya gusenga bo ejo bazindutse bumva urusaha rw'amasasu amabomba atoretse mu midugudu ya Kansenyere, Nyabikeri ndetse n'abita Kinyana. Amakuru y'abavandimwe bice atubwira ko Wazalendo yari yatangiye kugaba ibitero ku mutwe wa M23. Wazalendo mu itsinda rya NCDL hashi wowe n'uwo bita Jean Marie Bonana akaba ariyo yazindutse nyine igaba ibitero ku barwanyi ba M23, ariko M23 ibasha kwihagararaho isubiza nyuma bino bitero. Ariko amakuru yana abaturage batubwira nuko hari abasivile benshi baguye mu imirwano ndetse n'abazalendo benshi bahaguye hagira n'abafatwa nk'uko abaturage bari muri bino bice bya Kasenyere na Nyabikeri babitubwiye. Kugeza ubu muri iki gitondo biramutse bimeze bite? Ejo ni imirwano yabaga ku cyumweru kugera mu saa 9 yari yongeye guhagarara, abantu bongeye gutangira kugenda n'abahunze bongera bagira icyizere ko bashobora gusubira mu byabo. Aha, ndumva rero ibintu bitameze neza cyane, cyangwa se ku rundi ruhande kuri kote ya M23 bimeze neza cyane kuko yabashe kuba isi yisubiza inyuma ibyo bitero, mu gihe nyamara ku rundi ruhande abaturage bo ntago byari bimeze neza cyane. Vise ndibona cyajya ibintu biri guturuka Zanzibar ngo drone za CH4 ziri kurasa ntiwareba ibintu bimeze nabi cyane. Sirimo kugenda zirasa rwose. Reka twigarukire rero Vincent, tugaruke hano Igoma aho AFC M23 yatangaje ko kubohora RDC nyabyo bigiye gutangira, cyangwa se ubwo aribwo bigiye gusana bigiye gutangira. Ndagira ngo sasa iyi nkuru tuyinjiremo, urumva ko ni inkuru ndende, inkuru ikomeye cyane, ngira ngo duhite twinjiramo muri iyi minota. Nibyo ni amakuru yatangajwe na Bertrand Bisimwa. Yego, Bertrand Bisimwa avuga ati kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibwo bikitangira, kubera yuko twungutse imbaraga, twungutse ubushobozi, twungutse abantu, twungutse ibitekerezo bishya. Ati rero ubu nubwo tugitangira kugira ngo kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitangire. Aravuga ati twebwe dufite imbaraga mu buryo bwa politike, mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bw'ingabo, mu buryo bwa financial ndetse n'ubundi buryo bwose bushoboka. Bateje imbere imiyoborere mu bice dukontorora ku buryo abaturage batwishimiye, n'abandi bo mu bindi bice bakaba bari kudutumira ko tujya kubabohora ingoma y'igitugu, ingoma ya ruswa, ingoma y'akazu, icyenewabo ndetse n'ironda karere. Ati rero ntabwo tuzahagarara kuko icyo tugamije ni uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira imiyoborere myiza mu nzego zose, yaba inzego z'ubutabera, inzego za politike, inzego z'igisirikare, polisi ndetse n'abandi bose bafite bahurira n'ubuyobozi, bakarangwa n'umuco mwiza wo kugaragaza ibyo bakorera abaturage. Ati rero yaba none yaba ejo tuzakomeza kubafasha kugira ngo babigereho nk'uko twabyemeje kandi nk'uko tubiharanira amanywa n'ijoro. Ni ibyatangajwe rero na Bertrand Bisimwa ku rukuta rwa X. Vese none buriya ubwo bwagiye kuvuga ko ikindi gihe babaga bari kurwana batabaga bari kubohora Kongo. Yaravuga ati igihe byatangira nyabyo ibyo bakoraga ni nko kwitoza, buriya niko yavugaga, kugerageza kugira ngo barebe ko bishoboka buriya akurikije ibisubizo bamaze kubona ndetse n'ubushobozi bamaze kugira. Niho avuga ko bagiye kujya batangira byanyabyo. Urabona abo bafite ni ahantu hato cyane ugereranyije n'uko Kongo ingana. Urumva rero bafite gahunda nyinshi bitewe n'uko babona bamaze kubona ibikoresho, bitewe n'uko bavuga ko bamaze kubona amafaranga, bamaze kuba abakariye muri politike ndetse bamaze no kugira ingabo. Icyo ni cyo mbona shingiro. Yes, Vise tugarutse rero hano bita muri za Tanganyika, UDPS yahakanye ibyo kweguza guverineri wa Tanganyika.
ndumva ejo nibwo byari byatangiye kugenda bihuzwa ko baba bamweguje ariko none nabona bahakana ko baba beguje uyu mugabo. Ndagira ngo inkuru nayo uyituvire muzi ni muzingo. Nibyo ishyaka riri ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo UDPS avuze yuko ibyo kweguza guverineri wa Tanganyika ko atari byo, ko nta ruhare babifitemo. N'itangazo basohoye ku cyumweru bavuga yuko Christian Kitungwa Muteba ko ibivuga yuko UDPS yafite uruhare mu kugira ngo bamweguze ko atari byo. Ni ibyasohoye nyine n'ishyaka igice gikorera muri ntara ya Tanganyika cyangwa ubuyobozi bwa UDPS muri mu ntara ya Tanganyika. Baravuga bati rero ntabwo ari twebwe dushaka kumweguza, ati kandi turasaba yuko abavuga yuko yakegura babihagarika kuko nta gisubizo biraza gutanga mu bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane byototera n'intara. Mu by'ukuri bavuguruza amakuru yose yavugwaga mu bihe bitandukanye, bikaba byakozwe rero mu gihe harimo ibibazo bikomeye mu ntara. Bakavuga yuko guverineri adakora ku buryo abaturage bifuza, adakora ngo ahuze n'inteko ishinga amategeko. Rero bakaba baratangiye gushaka kumweguza, ariko iri shyaka rikaba ryabihakanye rikavuga riti ntabwo ari byo kandi ntabwo bikwiye. Aha, nguko rero ngayo ni biri kuvugwa mu bigendanye na politike hano muri uyu mutwe cyangwa se muri ubutegetsi bwa Kinshasa. Twerekeye rero ibwota amasimbi ku nkuru ifite aho ihuriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko rero idoha ibiganiro birasubukurwa hagati ya AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa, mu gihe ibya Washington byagonze urukuta. Ngaho rero byakomeye. Ibiganiro birasubukurwa idoha. M23 bamaze bari bwongere kohereza delegation yabo, bimeze bite? Barongera kohereza delegation kubera yuko amakuru dukesha umuhuza Qatar, leta z'ubumwe za Amerika, Togo, Union Africaine, bavuga yuko ku itariki ya 6 ariho ibiganiro byongera gusubukurwa hagati ya AFM 23 na leta ya Kinshasa. Ibi ngibi bikaba bigiye gusubukurwa nyuma yuko n'ubundi hari hagiyeyo intumwa za AFM 23 ariko n'intumwa za guverinoma, bakavuga yuko batagiye kuganira nyirizina ku bigamije gusinya amasezerano, kuko bagiye kuganira ku byerekeranye n'ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge ndetse no kurekura ifungwa za M23 ndetse n'iz'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko ukabona hagiye harimo ibintu byinshi bigaragaza yuko ibiganiro bishobora kuba ariko bigakomeza biba n'ubundi n'imirwano irimo. Ibyerekeranye n'ibiganiro bya Washington byo ubona yuko ari ibiganiro byagonze urukuta, kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ikomeza izana amananiza ku buryo bufatika kandi bunagaragara. Mbere urabizi yuko harimo declaration de principe zavugaga yuko bagomba gusenya FDLR, bagomba gufatanya mu by'ubukungu ndetse bakubahiriza n'ibiganiro bibahuza na AFM 23. Ariko mu bihe bimwe igisirikare cya Kongo kubahiriza ibiciro byagiye bibananira. Ibyo rero n'amasezerano ya Washington nabizi ko ari hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye yasobanura mu buryo butandukanye nuko yanditse, ikavuga ati twebwe tuzarwanya FDLR ari uko ingabo z'u Rwanda zabanje kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko wasoma declaration de principe ugasanga uko yanditse nta namwe handitse ko ingingo iyi nizakurikizwa kugira ngo habone gukurikizwa indi. Ukabona rero ibyo byose ari byo byatuma uvuga ko ibiganiro bya Washington byabaye bigonga urukuta, cyane ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenda yigaragaza nkaho yamaze idashaka gukomeza kubikurikiza nk'uko amasezerano basinye hagati yabo n'u Rwanda abivuga. Yes, reka rero dusimbukire muri Bukavu, utubwire uko situation ihagaze muri za Bukavu, Ivere ndetse no mu mujyi wa Goma, naho twumve uko ibintu biramutse byifashe muri iki gitondo.
mu mujyi wa Bukavu nyuma y'uko hakozwe inama ihuza abaturage ba Kivu y'Amajyepfo ikagenda ihuza abaturage ku midugudu ndetse no ku masheferi bamaze kwandura y'uko buri mudugudu ugira agakayi k'amakuru kugira ngo umuturage waraye mu mudugudu yiyandikishe, umuturage waraye mu mudugudu utazwi yiyanzuze kwa mudugudu. Bavuga yuko rero ibyo bizabafasha mu buryo kugira ngo bagire umutekano kandi babashe kurwanya amabandi ndetse n'ubundi bugizi bwa nabi bukunda kugaragara muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Guverineri w'iyi ntara rero asaba abaturage batuye muri komine Ibanda yababwiraga yuko ibi kubikora bizabafasha kugera ku ntego za AFM 23 mu buryo bwose kandi buri wese abigizemo uruhare, yaba umuturage, yaba umuyobozi, yaba ushinzwe umutekano, buri wese akabigiramo uruhare. Ikindi nuko ibirombe by'amabuye y'agaciro byakoraga mu buryo butemewe n'amategeko bafashe icyemezo cyo kubihagarika kugira ngo babanze babone ibyangombwa bibemerera gucukura mu buryo bwemewe n'amategeko. Abandi nabo bakoraga ibijyanye na kariyeri ndetse na mine nabo bahamubwiriza amashya ko umuntu aho azajya acukura amabuye cyangwa umucanga agomba kujya yubahiriza amategeko agenga ibidukikije, agasiga asibye aho yacukuye kugira ngo hatagira umuntu ugwamo cyangwa ngo habe hateza impanuka. Baganiriye ku bintu byinshi byerekeranye n'iterambere, haba gukorwa ibikorwa remezo, haba gukoresha ibikorwa remezo bihari mu buryo bwiza kandi no kubibungabunga. Ubona ko abaturage nabo bagiye batanga ibitekerezo bakavuga bati twifuza ko mutwubakira isoko, twifuza ibarabara, twifuza ibibuga by'umupira. Bagiye bagaragaza ibyo bifuza bakorerwa, abayobozi nabo babasezeranya yuko bazabafasha kubigeraho mu bihe bidatinze nk'uko guverineri ndetse n'abandi bayobozi bafatanyije bagiye babitangaza mu bihe bitandukanye. Tugarutse mu mujyi wa Goma, yego umujyi wa Goma naho hari amazu menshi harimo ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi. Yego cyakino cy'umuriro w'amashanyarazi kubera yuko abenshi bakoreshaga moteri. Ubuyobozi rero bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bwatangaje yuko bugiye gushaka ukuntu kino kibazo gikemuka mu bihe bidatinze. Avuga yuko ikibazo cy'amashanyarazi bagiye kugikemura kandi n'ikibazo cy'amazi ko batangiye kugikemura mu buryo buhoraho. Bavuga yuko kibaraje inshinga ari ukugira ngo abaturage babone ibyo bifuza kandi babibone ku gihe nk'uko Bahati Erasto n'uyobora intara yabitangaje. Ibagaruka ku kibazo cy'umutekano naho bongeye guhamagarira abari mu mitwe yitwaje intwaro yabo Wazalendo yaba FDLR kuva mu mashyamba ndetse aba FDLR bagacyurwa iwabo nk'uko bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bagiye babikangurira abaturage ku munsi w'umuganda. Batumukana bavuga ati mwebwe Wazalendo murimo murapfira ubusa, ni muve mu mashyamba kugira ngo muze dufatanye kubaka igihugu, muve mu byo murimo kuko ntaho muzagera. Bagiye babikora bifashishije bamwe mu bahoze muri Wazalendo bagenda babwira bagenzi babo ko babayeho nuko ubuzima babona bufite icyerekezo kurenza uko bari bameze mu minsi ya mbere. Aha, uyu munyamakuru se afunguye ngo bimeze bite vise? Ni umunyamakuru bita Nkundineza Jean Paul. Yari amaze igihe kingana n'imyaka 2 afunze. Urabizi yuko yakurikiranyweho icyaha cyo gutukana. Urabizi yuko yari yagaragaje umuntu wa mukobwa wigeze uba Miss ntibuka amazina. Yari yavuze ngo ibiterekeranye bituma bwajyanwa kugororwa. Rero ejo nibwo yarangije igihano cy'imyaka 2 yari yakatiwe. Ubu ngubu yasubiye mu muryango. Aha, ibintu rero ntago byari byoroshye n'aka na gato. Sinzi rero Vincent niba hari izindi update ufite mbere yuko tukurekura kugira ngo dukomeze n'andi makuru. Twazakomeza kubageza andi makuru mu masaha ataha. Yes, Vincent urakoze cyane. Reka amakuru yacu tuyakomereza hano muri Nyiragongo, aho rero hamaze iminsi hagenda haba ubujura ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ariko by'urugomo. Nk'uko amakuru nkiri kuyashakira cyitwa rwose
ubusesenguzi cyangwa se iperereza kugira ngo menye niba koko byose ibyo ndimo ndagenda nkuru ari ukuri nuko hari abasirikare bagera muri batatu ba M23 bamaze kuba bacakirwa bashinjwa ko bakorana na FDLR ndetse na Wazalendo zikihisha hano muri ibi birunga bya Nyiragongo. Nguko rero ngayo niyo makuru aramutse gusa ariko ndabona hano mu by'ukuri ikintu bita drone zimeze nabi cyane muri urugamba cyangwa se hano muri Zanzibira drone zimeze nabi cyane. Donc drone zahubwo zatangiye ku isaha 5 z'ijoro rwose nibwo aba bacancuro cyangwa se izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa zari zizamuye hejuru mu kirere. Izi drone rero nyuma yo kuzizamura makuru akavuga rwose ko zabakomeje kugenda bagira gutya rwose bazizengurutsa mu bice M23 irimo mu misozi cyangwa se muri ibyo bice barangiza ndetse bakagenda banarasa. Buriro ntabwo turamenya ariko ngo ese zangije ibingana bite, zarashe ibikorwa bimezo bingana bite, ese hari abaturage baba bakomerekejwe n'izi drone zarashe. Gusa ariko byose tukaba turi buze kugenda tubakurikiranira gatanu kuri kagenzi kako. Urumva ko urugamba muri ibyo biceho n'ibindi imirwano ikomeye cyane irimo iraba. Gusa reka tuze kureba uko mu masaha ari imbere biri buze kugenda bigenda. Imurenge rero naho amakuru aravuga ko izi ngabo zari zariyemeje ko zigomba kuzaba zakuyemo mikenke mu minsi 8 ariko ubu tuvugana iminsi 8 rwose yararenze ntaco bigeze bageraho. Ibiro bikaba bigaragaza ugukomera cyangwa se ko twirwaneho nayo ataragafuka imvugwa rimwe kuko izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa zirimo zirashaka ahantu bita mikenke kugira ngo zibone inzira igomba kuzambutsa ikazigeza muri za Minembwe no ku kibuga cy'indege cya Minembwe yewe na Minembwe centre, ariko kugira ngo bazadivansingane twirwaneho bikaba byarabagoye cyane. Izi ngabo rero za Charles Sematama mu by'ukuri ubwo ndavuga twirwaneho amadubu akaba rero akomeje ahubwo kugenda ategura ibitero karahabutaka bigomba kuzakuramo ahantu bita ngo ni za Poezero habaye indiri ya izi ngabo cyangwa se y'igisirikare cy'u Burundi ahantu bita za Gipupu ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye za Biraro mbiri hose muri ibyo bice bakaba bari gutegura uburyo ki bagomba kuba bagaba ibitero karahabutaka kuri izi ngabo mu by'ukuri ziri kugenda zitegura nazo ibitero byo kubagabaho. Ibi byose rero ni biramutse biri kugenda rwose bivugwa cyangwa se namakuru akomeje kugenda atugeraho. Hanyuma rero reka twinjire rero mu mwanya rwose w'umusozo cyangwa se dusoze ikiganiro cyacu ariko dusabe buri muntu wese wakanze kuri subscribe rwose no kuza gusharinga ikiganiro kugira ngo dukomeze kugenda rwose twagura umuyoboro cyangwa se tugende rwose twemvita n'abandi baze kugenda batujoininga dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Hanyuma rero kuri mwe mutarakanda subscribe buri cyo gihe ngo mubikore ubundi tuzajye tubana gatanu kuri kagenzi kako. Turasoza rero tukubwira ko mu by'ukuri Primo Health Infinity bamaze kuba bashyiraho ishyitwa discount igomba kurangirana n'uku kwezi kwa 10 aho rero bakubwira ko rwose ibiciro ku miti ya buri ndwara bamaze kuba bagabanyaho 10% n'amafaranga menshi cyane 10%. Ariyo mpamvu rero mu by'ukuri ugomba kuba ugana clinique cyangwa se ivuriro rya Primo Health Infinity rwose kugira ngo ibintu bigende neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Turabakunda cyane dusoza tunababwira ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe
umutwe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock. Abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Asia namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Claver. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompoe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Kazi muri Prime Health Infinity.